kimwe guteranya bibiri bingana bingana kimwe guteranya bibiri kimwe bwa mbere ni Imana imwe rudende bibiri ni ubuhamya none umva bingana bingana ubusa guteranya kimwe wambajije kimwe guteranya bibiri kimwe ni Imana imwe rudende kandi hishijemwe ubutatu bwerana bibiri ni jewe nawe nukuvuga nico nakoze n'ubuhamya ubutatu bwerana bingana bitatu oya buguma ari bimwe kuko no murimo wo gukiza no murimo w'urukundo no mutima nukuri nukuvuga iki rero kimwe guteranya bibiri sibyo ubundi bingana bitatu mu biharuro mwize muga muri ibyo bitatu birasigurira ko mu Kristo nikakana mugoma mumbaza ngo olinga te ni muwezi Imana ku mwana w'umuntu kubera iki ni Imana imwe rudende mu bubashe gukundema no kundemera uwo nkunda cyangwa uwo nkunda mu bubashe gukundema no kundemera uwo dusangira imirimo okay akarorero ni Imana imwe rudende mu butatugana ngo tureme umuntu asa natwe kubyukuri ngo ibare Maria Adamu na Eva ibare Maria umugabo n'umugore niyo mpamvu mbagiye ngo kimwe guteranya bibiri bingana bingana icyo giharugikuye ucimbira uko nye Imana igumugisha nuvuga rero kimwe guteranya bibiri birasigura bitatu ni muwe z'Imana ku mwana w'umuntu iki kintu Ozeya ariko arakivuga mu kigabane ca gatandatu yavuze ngo Imana yaramaze kwigerura ngo burya niyo yadutabagoye ngo ni muzera twisubire ko nuvuga ni kugira gihanura mu buzima bwawe gatatu bihanura mu bikore mu mubiri koza mu bikore mu mashuri mwiga muracani bato sibyo mu bigira ubuzima ni kuvuga ijambo mu ryambike umubiri kimwe guteranya bitatu bingana imweze Imana ku mwana w'umuntu ngo ni oringa ngo ni muza twisubire ko Ozeya gatandatu muzo hasomera 1 2 3 ngo umunsi wa mbere Imana yarabikoze uwa kabiri natwe duteye inama uwa gatatu ni nabanduka nka kujya kwimvura ya gatasi inzigakuraho umukungugu ni abanduka kujya kwimvura ya gatasi inzigagirane ikabombeka ivu ibimera bikamera ikirikavaho sibyo ni nabanduka Imana izonza ibagire neza reka ndabibaritse nanje akabaza sibyo mbibaritse nanje akabaza ako kantu ndababwiye muragakoze ego murumva ko nyene mugiye kuvuga ati ariko rero nanje ngiye kwijukira kurondera Imana mu ijambo ryayo habimezagira ni ngombwa ni ubayitako rya rudasunga ibyaha byawe bizobabarirwa imivumo yawe izokugwaho amaraso ya Kristo azokweza kandi uzonezerwa mu buzima bwawe okay yes okay mu bihagurukire aka kantu gahagurukire kandi Imana ibaha umugisha